Odlučili smo se na renovaciju ovog tu stana koji već godinama zjapi prazan. Htjeli smo projekt držati na budžetu, tako da smo puno para uštedili na nekim sitnicama gdje smo našli alternative. Uz to, rok za preuređenje nam je bio mjesec dana, tako da smo se bacili na posao. Sveukupni trošak preuređenja ću napisati na kraju. Probajte zamisliti jednu cifru i onda mi recite da li ste bili iznad ili ispod te cifre. Najveću podršku smo imali od roditelja i ostatka obitelji, tako da su nam oni pomogli oko izbacivanja starog namještaja i krenuli smo u akciju. Pošto apartman ima 30 kvadrata, nije imalo smisla raditi novu sobu i zazidavati, nego smo došli na ideju da uz pomoć Ikejinog regala napravimo kao nekako vizualno odvojenje od ostatka apartmana, tako da smo dobili taj neki spavaći dio koji je odvojen. Bilo nam je cool, a opet nekako da bude prostran. Pošto smo na budžetu, kupovanje novih pločica nije dolazilo u obzir jer bi platili i pločice i postavljanje masu para i još ovo rušenje starih pločica, ali našli smo alternativu gdje smo kupili boju za pločice i odlučili prefarbati. To do sada nikad nismo radili, nismo imali iskustva, nismo znali kako će ispast. Anđelas je već jednom tako radila, ispalo je top, pa smo se dali u akciju. Nama je za ovu kvadraturu trebalo oko 6 litara i išla je boja u 2 ili 3 sloja, ovisno 3 su sloja bila na zidu, 2 sloja su bila na podu. Kuhinju smo isto tako našli u Ikeji i bila je pristojna, skromna, ali slatka i funkcionalna. Studiju smo namijenili za najam preko ljeta, a pošto i sami puno putujemo, znamo koliko znače takve sitnice, pa smo ga opremili sa svime potrebnim za lijep boravak. Stavili smo kreme za sunce, štapiće za uši, tampone, adaptere za naše utičnice, sav pribor za kuhanje, a svaki gost koji dođe u apartman dočeka ga litra hladne cedevite, litra mlijeka i pahuljice u slučaju da dođe gladan. To su sve neke male geste koje te možda koštaju 3-4 eura, ali stvarno puno znače. Znalo mi se na putovanjima desiti da u smještaju nemam čistog ručnika, a kamoli ovakve stvari. Na to posebno pazimo. E sad, najveći trošak ovog cijelog renoviranja je bila klizna stijena. Nakon toga kuhinja. Tu su i neki sporedni troškovi kao što su montiranje klime, ali ukupni trošak od početka do kraja je iznosio 7070 eura. Mogu reći da smo se mi baš naradili ovih mjesec dana, ali smo s druge strane jako zadovoljni, zato što smo u svaki dio ovog apartmana uložili dio sebe. Opet je nekako lijepo kad nešto napraviš sa svojim rukama. Kako se vama čini i jeste li mislili da je više ili manje od one cifre?